tu tan chu behal nak nan to mi le nak kan to chang ha lai behal nak pakhat naka siama kata hi a me te I nupa sinaka asai si abyapi tukkomo hi behal nak hi nangma long na silo pa tampi murkai na chok ni biasi le pa ta hi buak thlakin chima chun adir lo lewa chun asai si lema pathum le cheu inchis karlakase adir lewa chun lema panga le paruk inchis karlakase hikahin abi pituk mi chu angan le ahmeta khan boiding umlo Zatia chun nangma nata ni khan nuta chunga khan khorwa harin thil atwa khau kau timi kha theiding tileu na ka chun nangan le nahmet kha be pi lo tileu na thiam lo kha abe pi deu chun nai fit lo song kha abe pi ve ma cha chun lung otromin umding asilo size ko nga khan timi kha bele na ka se behal nak pani nak Dr. Pari kanupi ni thi kanei ti lo nu chun nu pasi nak hi kapum ni achel paklo akati chu adikmi asingha mo thinlung dang anei ruang a mo du na kachunga anei ti lo cha asingha mo akatwa pi du ti lo nakachim khong ha mo ma hi theiding mi chu thi kan ngei ti lo nu chun nuwa khan estrogen timile testosterone hormone kha ma kha thingei ti lo ni chun ma kha aniami nuwa tua du nak thinlung kha azorter chun hlan leo bantu khan sikhat tia kan feeling akai ton mi zong kha feeling kha jok sokin achhuak khauti lo chun theiding mi pakhat chu estrogen timi kha nuta nal ter tu se ma kha thingei ti lo nu chun ma estrogen kha aniam chu cha nuta kha hlan leo bantukin anal khauti lowi aro le nuwa sinak to tika khan aro tika afak chun infection ten ha ma ra khan achel lo nak sulam jong asilai hlan leo bantuk khan tong thamlen jonga khan jok sokin feeling chhuak khauti lo ma kha na valen hi theithiam ding herle nangma andu tilo ruang le thinlung dang aputronga silo nannu kha phundangin ruatla o timi kha chakandu behal nak pathumna kan recruit lai kan nuwa in komsom nga kan thlingchang nuwa kan to atika kan nu atai naprang timi kha achana chun achhuak ton loi anal ti lo pa cha chun anuam khau ton loi kan pahni in lungsiwangin kan umchan atlom ti lo kum upat chang ruanga asingha mo zeitin thlobul kho asilai mo si tu nai te karak chimban tu khan kum upat nuwa chun thi tin ha ngei lo sile ma kha khomi asiko le matin nan uma chun ruanak pek kan du min ha chu jelly timi khanan manglai ma jelly kha nuta khan nuwa sinak nan to hlana khan thatin nan thu ta lai le ma hu chun nuwa sinak nan to te lai ma ka in theiding mi chu jelly kha water base how water base chu ti he ai to mi ma kha how ma hi aphun vele oil base se na dang ta na kha ji mui thu mi te na ma kha thalo chun herbs se na chun ayong an chemi artificial color an chemi te na kha ma pol kha man loading asilai ziati chun infection kho chun water base lo mi adang tang man tika khan bacterial infection ti mi kha ma foi te ma kha iral rin ding silai kumsom nga chung nei chu nuwa sinak twa thlana khan ma jelly water base li te kha man shim hair tinak si chu ni hin chu ma vial hi silai next video wa kanitong chante lai ka page aka like me aka follow me aka leng me nandi lakchunga kailom